आसामनि दैबानाया थारैनो सुबुंफोरनि गेजेराव फारसेथिं खहा आरो गुबुन फारसेथिं सांग्रांथि लाबोदों। बे दैबानायाव गोबां नखरफोरा सोरहाबा आबादथिलि, सोरहाबा हा, सोरहाबा न' बां, बारि बागान बायदि खहा जानांदों। नाथाय बेफोरबादि खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो एबा सांग्रांथि जानायाव सुबुं माहारियाबो उन जानानै थायाखै। बेबादिनो दिनै गंब्रै गामिया मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबनि गंब्रैसो गामि जेरै बनगुरुम, माजुलि बस्ति, फुब खैराबारि, गणेश घाट बायदि गामिनि रायजो राजाफोरा दाखालि बावैसो जानानै थांनाय दैबानायाव गोबां खहा जानांनायनि जाहोनाव गं 200निबो बारा नखरफोरा रां खांथुमलायना गंथाम JCBजों लसनि दैसानि दैखौ गुबुन फारसे बोहैलांनायनि राहा खालामना होदों, जाहाथे उनाव बे दैसानि दैया गामि फारसे जेबो खैफोद लाबोआ होनना। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों दि बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बारग' MLA रिहन दैमारी बिथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइ हरगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होलांदों होनना। মানে ইয়াত আমি তিনিটা JCB লগাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ ইয়াতে যিহেতু বানপানীৰ সমস্যা এনেকুৱা সমস্যা হৈছে, কমচে কম আজি আমাৰ এইটো মাজুলী বস্তি গাঁৱৰ যিমান মানে বাসিন্দা মাটিটো 200-150 বিঘা 250মান বিঘা মাটি এনে গৰাখহনীয়া হৈ শেষে হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এতিয়া যিবিলাক মানে ইয়াতে বসবাস কৰি আছিলে, যিবিলাক মানে ঘৰ বাৰী লৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰো মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা বাধ্য হৈছে। ইয়াৰ পৰা উঠি যাওঁতে অৱস্থাত মানে হৈ পৰিছে। গতিকে আমি মানে পাৰাই নৰাই মানে ৰাইজৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি মানে এই JCBখন লগাই মানে পাৰাপক্ষে এই আমাৰ লক্ষ্মী নদীয়ে মানে আমাৰ মানে যোনটো গৰাখহনীয়া কৰি আছে, গতিকে সেই মানে লক্ষ্মী নদীটোক মানে আমি মানে এই JCBৰ দ্বাৰাই মানে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া কি হয় কি নহয় এতিয়া আমি ৰাইজ ফালৰ পৰা মানে কোচিছ কৰি আছোঁ। বৰ্তমান যেতিয়া নেকি তেনেকুৱা একেবাৰে গৰাখহনীয়া অৱস্থাত আমি আমাৰ গোবিন্দ ছাৰৰ তাত গৈছিলোঁ। তাৰপিছত গোবিন্দ ছাৰৰ তাত মানে যোৱাৰ পিছতে মানে তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাকক মানে কামত মানে আপোনালোকে লাগি থাকক, আমি আমাৰ ফালৰো কিবা এটা সহায় দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা এটা পইচা কালেকশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকক মানে কৰক বুলি মানে তেওঁ ক'লে। তাৰপিছত দুই দিনৰ পিছতে মানে আমাৰ ৰিহন ছাৰে আহিছিলে। তাৰপিছত ৰিহন ছাৰে ক'লে যে মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা JCB একদিনৰ কাৰণে দিম বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ফালৰ পৰা এটা JCB আৰু দুটা JCB মানে আমাৰ বৰ্তমান ৰাইজে মানে চলাই আছে। মাটিৰ হিচাপ যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমচে কম 250মান বিঘা মাটি যায়, কিন্তু আৰু ঘৰ ফেমিলি হিচাপে যদি আমি হিচাপ কৰোঁ কমচে কম 100মান ঘৰ মানে আমাৰ এই যোনটো মাজুলী বস্তি এৰিয়াত মানে তেনেকুৱা মানে এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কোনো এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কোনো কৰাই নাই। জনাইছিলোঁ, কিন্তু এই প্ৰটেকশ্যনৰ একো কামত দিয়া নাই। মাত্ৰ 2-3টা মাত্ৰ যোনটো বৰ্ডাৰ যোনটো জালি 2-3টা মাত্ৰ আছে, আৰু যিবিলাক মানে যদি আগতে যেনেকুৱা দিয়া আছিলে 2-3টা জালি বৰ্তমান আছে। এই জালিটো যদি গোটেই মানে যিমানলৈকে আমাৰ গৰাখহনীয়া হৈ আছিলে তেনেকুৱা যদি ক্লিয়াৰ যদি বনাব পাৰিলে হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইটো নহ'লা হয়। बेनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय दिनै मोनथाम JCB सालायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेयाव माने ओरैबायदि जोंनि हा हुखौ खुरखानानै जाजोब्बाय। बेयाव गैयाबाबो दहाय सासे बुंथिगिरिया बुंखाबाय 250सो बिघा आरो 100 घरसोनि न'खरनि मानसिनि हा थांदों। आरो बे नङा, बे खुरखानायनि एसे सोनाबगालै जुदि थाङोब्ला बेयाव गोथौ माने दहला दुब्लि दङ। बे दहला दुब्लिखौ मोनहैबावोब्ला होमब्लाने गासिबो गामि नाङैनो माने नस्थ' जाजोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो। बेनिखायनो जोङो जाहाथे बिनिफ्राय एसेसो बासायनो हागोन खोमा होननानै
जोङो दुखिया न'खरब्लाबो गैजाथारि न'खरब्लाबो जोङो कालेक्सन खालामलायनानै जा हायो कालेक्सन खालामलायनानै बेबायदि जोङो दैखौ एसे साइड मोनसे खालामनो सेस्था खालामदों। नाथाय हायोना हाया बे रायजोनिसो खोथा। रायजोआ बबाव थाखा मोनसोनो, बबेनिफ्राय थाखा होसोनो हानो। बे मोनसे गिदिर दैमाखौ फारसेथिं हरनो हानाया रायजोनि सम्भब नङा। अब्लाबो जोङो साननैसो जुदि एसे लामाखौ लाहोनो हायो खोमा होननानै जोङो रायजोफ्रा बेबायदि सावरायनानै कालेक्सन खालामनानै बेबायदि जोङो JCB सोनाय जाबाय। बेयाव दाखालि रिहन सारा फैदोंमोन, फैनानै बेयाव बुंथिलांबाय बिथाङा माने सानसेनि गंसे JCBखौ आङो होसिगोन होननानै बिथाङा गावनि सिखार जालांबाय। बे हिसाबै दायो गंसे बिथाङा सालायगासिनो दङ आरो जोङो रायजो हयै जोङो गंनै सालायगासिनो दं। बे रायजो हयै सालायनाया दिनै सानसेयाव कमप्लिट जाया जानांगौ, सानब्रै सानबासो नांनो हागौ आरो। मानोना बहुद गोलाव। बिनि सायावथ' सरकारासो हागोन, जोंथ' आरो जेबो राहा लानो थाखाय जोंहा रायजोआ उफाय गैया। मानो होनब्ला बेयाव आगोलाव होखानाय जोंहा प्रटेकसन दङमोन। बियो मोजांथारै प्रटेकसन होखायोमोनब्ला माने गोलाव होयोमोनब्ला, एरियाखौ गोलाव होयोमोनब्ला जोंहा एसे सेफ जागौमोन। नाथाय ससेल' होनायखाय बे बुस्थुआ माने दैनि थाखाय माने बुखारलांजोब्बाय। बेखौ जुदि मोजांथारै होयोमोनब्ला बे जोंहा बेबायदि प्रब्लेम जानाय नङामोन आं सानो आरो।